متأخر ليه كده؟ انا زهقت كده. اخرت عليك ايه؟ لا بس الطقم ده بلبل قوي. بلبل قوي. بلبل يمكن باين قصدها ريد بول. يمكن قصدها فلاح قوي يعني. طب نكمل 25,000 جنيه. 25,000 جنيه؟ شايفني قاعدة على البنك؟ ايه ده؟ هي مش كانت كيوت دلوقتي؟ كانت كيوت صح؟ 25,000 جنيه؟ ده يا لبنى. ده صاحبي في الكلاس. صاحبك في الكلاس؟ انت منين يا؟ انا من الطابة. طب امشي يا. صاحبك في الكلاس عايز 25,000 جنيه عشان تجيب له ايفون؟ ده انا مش ماسك موبايل نوكيا يا لبنى. عادي يا بابا. يلا قدام يا لبنى. على فين؟ بلبلينا ماريو. اوكي. هو ايه هو قال ايه؟ ثانية معلش. هو ايه هو ايه اللي قالها دي؟ ايه بلبلينا ماريو يعني ايه بقى؟ نكمل هنفهم ان شاء الله. ايه عايزة 30,000 جنيه عشان اطلع الساحل كده. كده ايه بس؟ مش لسه واخده 3000 جنيه امبارح؟ انا عملت بيهم شعري كده. شعرك؟ تقعدي كام يوم في الساحل على كده؟ 6 شهور 5 شهور مش عارفة. 3000 جنيه عملت بيهم شعرك بس؟ انا اهو اكلف نفسي ليه؟ ده 20 جنيه اهي. ليه 3000 جنيه و6 شهور؟ ايه انت هتقضي الساحل كله كده 6 شهور؟ ايه انت فاضية؟ ماشي نكمل. بقول لك كده. خد يا اهو 30,000 جنيه. ضيعنا فلوس كده. بقول لك كده هنيجي انا وبابا نخطبك كده قمت انت بس. طلع ايه يا ابوه؟ ايه يا ابوه؟ انا بقول ايه؟ كمل. عارف انا مره هاديه ومره سكسجات، فهو فين؟ والله العظيم انا زيك ما فاهم فيه ايه ولا. معلش نكمل. طب صاحبي انا وانت كده. نخطب صاحبك انا وانتي ونجيب له الشبكه بالمره بقى. بقول لك ايه، انا قلتها كلمه هنخطبه يعني هنخطبه. نخطب مين؟ ده انت يومك اسود النهارده. بقول لك ايه، انا قلت لك هنخطبه يعني هنخطبه. معلش يا جدعان همسك نفسي. هقفل الفيديو.